Day tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni, mayat tiisan mo ngayon maya pare Joel. Ah, siyempre pare. Narigat mat no misot latan ngayon daw. Anya nga minti umay mo ibaga pare. Pare, ang mga no kahit mo ti agbar, pare. Mapantano rabi. Ay no, awan pa iti sweldo mi pare. Siya kundi makamoy ta arak, pare. Ang dati kwartag, si kagad di man. Sustinto nga iti anak mo pare. Ah, nangtita ko na pare, friend. Siyak pa iti ko nam. Masaya at madgaratan ko kasta pare. Di mo liwayan ti mangdad. Tapnusan akakaasi dagit anak yo. Oh, anya nga yung oras ti rubwat ta no rabi pare. Alas 7 ti rabi, pare. O sige, tagasin na to yung balay ha. Oh, anya tigat mo ngayon naman, pare, friend. Sigang ti makamo pare. Sikamot ti mangilibre. Ay nawa, ibagam, anya tigat mo, pare. Di ka matanagan, tasyak tagbayan. Pare, nakababayin sa amin. Sigagad di mo, pare. Anya kumangit ti pagbayan na. Tay kalakaan nga araklatan pare. Ura ibaga mga ilibre na. Adalat tamot ti bayin ko pare. Nakababayin. Lumakin inagawak ita anak kan asawang pare. Ah, asawa. Ninita pare. Ay nawaw, awan kamin kininida, pare. Sustento lang ang itid ko itanak me. Isungag pili ka lang itigan mo. Di ka matanagan. At napagbayad ko, pare. Manang neti, gumatak man. Anya tigatangam, Joel. Ikanak man iti orange. Tayo nakaref. Nahang-over kan samat manan. Gagangay na. Nagbar kami gani pare, friend ni Darabi. Inom manan, tinagdiritsuan ti swildom. O matitaduma paggastusak. Inikam ka din iti kwarta ni Marinida. Ti sustento dagiti anak yaw, intad maon. Ay kat naitid ko naman ang lete. Tas taya, di mo liwliwayan ti sustento dagiti anak yaw Katuan man, kanayon nakmut amang iawat iti kwarta kadakwada. Anya ti panagkita mo kanya kaya, irresponsable. Ay, saan ba't akastading ko? Palagip lang day jay. Mabit lang, talaag ti soft drinks agat gatangam. Imay ni Joel dito'y tersenak itay Marinida. Ah, anya ti ginatang na ngay marilate. Arak samot manayin. Soft drinks, Mare. Nahang-over, tanagbarda kano ka ni kumpari na nga Efren idirabi Nagbarmanay. Kat awan pa iti inyawat na mat agastusan dagitan nak na. Uray panggatas la kuma. Di ko na kanya ka nang tadkan ka, Mare. Awan, uray piso kuma mare. Anya? Idi na palabas, 500 tinted na. Makabulan day jay mare. Ay, kurang day ta, Mare. Kat no nagngina tigatas ita. No arak ken pulutan adu ti kwarta na pagpalastog na mare. Ngam no sustintaw dagiti anak na ay awan mare. Imut at talaga, imutan na ti pamilya na. Igatag mo iti masapsapol dagiti ubing nida. Ay nawaw, 500 lang manin ti awat mo. Di ka nagreklamo. Ay nawaw,
Wa ti anak mo, Joel. Panagkunam ka di, kat umanay ta 500. Gatas pailaan kat kurangan dayta. Nagtipid ka ngamin di ka agin babak nang. Uray ani a klase ti panagtipid ti aramida. Nukurang tiyaw awat mo ay awan latta, Joel. Apay ngamin adi kag trabaho. Asino ti mga sikaso kadagiti ubeng nagtrabaho Dayta inumanan nga men ti impang pangrunam. Nagpalastog ka siguro manan kadagiti gagayim mo. Iso 500 lang tinaytid mo kanya. Awan ti bibiyang mo na ginumak. Apay, asawa kaya. Labayagan ang nagsinatan nida. Iso adi mo pakibiyangan na gitar aramidag. Kukwaklat ti 500. No di mo kayat. San laag? Anya? Pano nga itinted ni Jewel kang kanida anak ka. Awan nanang. Nagpalastog day iti gayim na. Iso na ibusa dagos ti kwartana. Anya? Dayta mo ti paglaingan dayta a tao. Siga, kanagin babak nang iti sangwanan ti kumpare na. Angam di na mo nga ron maitid ti masapsapol lagi ti anak na. Ay, nagrigat ti kasta. Imbis na pagtinulungan nyo a suportaran dagiti duwang anak yaw. Sana nakasapulan na na. Ano saklangan ti trabaho? Awan tinamnamaag iti dayjay a Joel. Amangan kit din no, at dati amom amabalin na pagtrabahuan, marilete. Ay nawaw, desidido ka kadingag trabaho, Marinida. Uwan mare. Tsakon namnamaan ti itid dayjay a Joel. Ulbud la unay mare. Anya nga tano, ag-online selling kalaangan, Mare. Ay, kasano na ita mare? Ag-resell ka iti online, Mare. Isuro ka. Mamangan mo't no narigat dayta mare. Ay, nalakalaang, Mare. May mayatan ti kasto nga ramidam. Tapno saanan amasapol nga ibatim dagiti ubing mo, Mare. Ay, sige. Isurum to mare. No kasanaw, ta ipadas ko man man. Nawan, Mare. Mangisagana ka lang iti basit a puunam. Uray 5,000 no iso, Mare. Manang leti, sa nga pulo man abuti ti arak. Ananum ti sa nga pulo abote ti arak, Joel. Ay nawaw, inuman mi Imbis a paggatas dagiti ubing mo. Ay naman ang lete, mangirwar ka kitin. Agururay na kiti kumpare. Di ka matanagan, saan kong utangin? Ti panaginom mon samat ti priority, Joel. Na, Kaasi ni Marinida no kasta. Uray nagsina kayo, tulungam latamat amang padakil kadagiti anak yo. nangamong mutan Ay nawaw. Ada ti kwartam nga ipalpalastog mo, ngam kaasi mat dagiti anak mo. Anya klase ti kapanunutan dayta? Irwar mo kitin, hindi arak agak-gatagak. Mangirwar ka mo lagi ti karni ti baboy, kan bangos. Sagtatalo kilo, tapno ada ti pulutan mi Agasam man day tang arak pare Joel. Agamat lang ti ginatang ko pulutan tayo pare friend. Ay nawaw, nagadong nga pare. Inikam kumapay aninida mo ti sustinto lagi itong nakyaw. Nalpasan. Namindwa anang tidaking kuha na itaabulan. Ay mayat ano kasta pare. Tapno saan da nga ibaga nga inom mula ang ti kwartam. Awan ti pare ko no may papaniti da ita sustento pare. Ayun kaya. Tiniksam ka ti dagiti ko kumpare ta pare friend. Makaumayda nga ta. Wen! Umayda ka nung inton madamdama pare. Nasapo pa yung gamin. No kasta nga ron. Agluto ta niti pulutan pare. Tapno rugyan tan ti agsyat. Pangurayan ta kanakwada. Iterwar ti paglutuan ta pare. Na, apa yan pare? Amangan mo at dati may baga ni nanang. Irwar ko lang ti paglutuan tayo. O sige. Mabalinan na ito. Tinapatag. Makaluto tayo pare. Ay, kawan na pare. Tayo talaga ayaw. Marilete, simangput ka di ti order ko. Ay wan, kay deliver da itay, Marinida. Agyaman ako unay, Mare. Sapay nagdagsan da ito'y, Mare.
Amang anusan mo ang mabagkat. Ay nawaw, ay ka budwaan ta amaray. No kasta nga rod, masapul alukatan ta, Mare. Wan, okay laang kanyak maray. Tapno makapangrugi akmutan. Naim paglaang nga dati may gatang ko iti masapsapol dagiti ubeng. Irresponsable mo't nga minti amada. Di mo makarik na. Aywan, gimatang ni Joel iti arak ken pulutan dito'y tersenak itay, Mare. Ay, wan taday ti paglaingan na maray. Kunamlan asino mo't abak nang iti sangwanan dagiti kumpari na. Makitam day ta. Aggastos iti dakkel no inom ken pulutan. Ngem no para ka dagiti anak na ay sakiten na pay nga iyawat ti 500 maray. Talaga gayam nga awanin bibiyang nakada kayo, Mare. Wan maray. Uray 5 aduleng. Awan maited na. Maturugan, anak. Rabiin. Muna nang muna kay latan ang maturog. Ay, nawaw. Kabailam ka di pa'y tagtrabaho. Saan ka naman daw? Ay, maanusan ananang. Maipus man ng tigatas dagiti ubeng. Kat manulaang tinapaglakwa. Tulungan ka garudan. Ay, saan nanang? Agina na kayo kitden. Nabannog kayo anangas asikaso kadagiti apo ko yaw. Di nakpakadanagan takabailak da ito'y nanang. Ipakita kiti dayjay a Joel a kabaila ka padakkelan dagiti anak may nga uray awan tulong na. Iti ayan yun samot manan tinangipanan ni Joel. Iti mano abuti nga arak aginatang na dito'y tersenak idi napalabas alawas. Wan, manang litay. Nag-iinom kami nagkukumpare. Aming nga arak ng pulutan, ni pare Joel tinaggastos. Makitam day tangar aramidan day siya tao. Oh, hapay ka ni manang litay. Naglaing nagpalastog. Ha? No arak ken pulutan yo, adda ti kwartana, ngam no gatas ken masapsapul dagiti anak na, awan kwartana. Ay nawaw, Tikunan ni pare Joel ka, mangmangtad ka numay. ulbod da siya tao. Ibaga na lang day tatap no agpalastog kada kayo akumpari na. Ngam tipod no ket irresponsable nga ama. Mangtad no maminsan, ngam 500 lang iti makabulan. Ita, saanen amang mangtad? Iso animari ni dati mangar aramid iti pamuspusan. Tapno laeng masuportaran na dagiti anak da. Anya? Nagpatinggalaang iti sao day jay a Joel, efren ading ko. Day talaag palpalastog ti muna. Hagasem ngay, ulbudan na kayo pa'y. Unay kan pare Joel. Ay nawaw, anyat ka't masawan pare friend. Tikunam kata kami ka, ik kami ti kwarta ni Nida. Yung sa magam pare. Di mo magamay ka na ti sustento na kita anak mo. Asino mo tinakadamaga mi ti dayta pare friend. At dati nang itanong kanyak. Ay nawaw, mangmang tiudak mo ta pare. Ay sus pare, dakis tagpalpalas to pare. Saan nagpalpalastog pare? Pudno, ti bagbagak. Sak pa yung tipo main pare. Libre ka libre ti anak ng pulutan. Tagayam. Kasi dagitan anak mo. Ay. San anasaya ti kas tagalad ti ama pare. Aminado ak ama nang inumak. Ngam awan pa yung ti sustwento ak nga anak ko pare. Ngam sika. At dantan anak mo. Ngam di mo magama sustwentuan. Pare, Nalaing kang agulbot pare. Agpapalastog ka pa'y. Ay sus pare. Baliwang di kas tangaramid mo katay. sa dino tayan dayta anida nanang. Nagpasentraw, Joel. Kanyang oras ti panagawid na. Diyak masigurado, tadi na maimbaga, na panalaang indeliver dagiti order na. Sumrag ka, tapno makita mo dagiti anak yaw. Saanan? Ninida ti kahit ko makasarita. Ay nawaw, napudot sa mati ulam. Wana, kasyak pa'y laang matimbabay na kadagiti kumpare. Kasano ngayon babain da ka iti kumparim ako nam? Inistorya na, asa anak amang mangtit iti sustento. Anya, kasano ko ma,
Kat saan mat nga agsarsarita da Efren kanida? Diyo ammo ti aramid ti anak yaw Nana Paula. Sakit din ti ibabain na. Ay nawaw! Anya ti aramidom dito'y balay si ka Joel. Awanan kay ti bain. Sakpay lang mo ti ibabain mo kadagiti kumparek. Ay nawaw! Di ka man agpabaso lakas ta? Is-istoryahan ka no asa anak abang mangtid iti sustento. Nay. Saan ko nga ramit ti kasta Joel? Di ka agpapabasol tawan ti ammom? Sino ko matidad duma amang istorya ti kasday? Amok akayat nak na ibabain nida. Ay, salud-sudom iti kumparem no asino tinangis istoryakan kwa na. Saan aday ta agpapabasol ka kasta? Sa maysa, no maamuan ti kumparem, anya kumangay ti pagsakitan tinakam mo? Kasta unay ti bain ko na amumlaang. Anya kumangay ti pagbainam kat pudnumet? Kaano lang idinaudi anang ted kay ti sustinto? Adda gitin inted mo iday, ngam apay umanay aya ti 500 mat? Ti ibagam kit day. Di ka makontento. Agsardan ka man si ka Joel! Sa anak lang nga rodo na di maudawat iti kwarta ken ka? Ha! Umay nakpay laeng mat gulwan akasta? Dito'y pay balay mi amis mo? Wana, tabiyag ko matigulgulwang. Na! Naglain ka nga agpalastog! Oh. Ngam no si ka ti mariltok ha! Nasakit gayam tinakam mo! Talaga day ta Joel nanang siyak tay lang matkit diti pabasolon nan. Ay, nasaktan siguro Pero anya matin sausawang ti kumpari na kenkwana. Ha? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na kat pudnomot nanang. Ambangan no napabainan. Iso akas na ti reaksyon na nakaw. Ha? Gonggo na ah. Isumot laeng mo ti mga aramid iti pakaibabainan na. Sa bagay bareng makaamiris daw anak kaw. No, amo na nanang. Amo na mo't nga aklo nang ti kamali na. Bad trip kan sama, Joel. Marurudak launay ti dayta nida manang leti. Ay nawaw. Iti anya makagapaw. Agasam ngay, taimbabay na kadagiti kumpare. Istoryaan na asa anak amang mangtid iti sustento. Sakit din ti pinagsasawa ni pare friend iti kasda. Siyak tinagistorya iti kumparem saan animari nida. Anya? Dayta tipod no. No kasta? Si kagayam tinang dadaal kanyak manang leti. Amom kasi noan niya timbaga dayta friend kanya. Nagkakasakit dagiti balikas na itay. Kaslaawan matan tinairanudan na kanyak. Nasaktan ka, tapod no timbaganakin ka. Ay nawaw. Sakbay nga agpalastog ka kadagiti kumparem. Siguradwam asaan kang agkurkurang kadagiti anak mo, Joel. Narigat ti kasta. No arak ken pulutan, ado ti kwartam. Ngem no sustento ti saritaan, uray 5 aduleng agparigat ka mangirwar. Balin kakit di kumamot nga ulidan nga ama Uray nagsina kayo ken ni Marinida. Laglagi pa nga dalata responsibilidad mo kadagiti anak yo. Amukon manang. Saanan ang masapol nga ulit-ulitam? Ammom, Joel. Dagita nga aramidam amismo ti pakaibabainam. No siyak ti sika, bumawi ka kadagiti anak yo ni Marinida. Uston tinom. No adda kwartam, igatang mukit di iti masapsapol dagiti anak yo. Di mo kumaimutan ti pamilyam. Sakbay ang mangilibre ka iti arak ken pulutan, siguraduan pa'y akompleto ti masapsapol ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay nawaw!
orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, Jobert, narabian ka man na nagawid. Ay nawaw, amumat ang nagpasada, Pauline bakit? Oh, ayan nga rutin na pasadaam nga eh. Ay nawaw! Daytoy laan! Pauline bakit? May saal daw ang nagbiyahe ka. Daytoy laan tinyawid mo. Nagkapsog, ita bakit? Manmano ti pasaheros. Ay nawaw! Imposible mo't No awan ti pasahero, nagawid ka kumaadagos. Ay na, panunutan, no anya ti kahit mapanunutan bakit? Basta siya, awan ti dakas nga aramidag, period. Ikanak man iti pangkrudo, Pauline bakit? Na, ay nawaw! Manula ang tinyawat mo kanyak idirabi eh. Itadawatan manan. Awan nga rudin ti pangkrudo. Asano nga rudin dayta? Sapay nagkariakan ni Marinida. Abayadak ti utang tayo iti tersena ita. Saludsudin pa ilang bakit? Importante ti krudo. Sa anak ang makapasada no awan ti pangkrudo. Di nakarkaro nga awan ti maiyawid ko. Kaya po. Pasada ka, pasada. Ngamanumot laang ti mayaw awid mo. Gagangay na bakit? At danto ka di ti pagswertyak. Kaanon tupay? Laglagi pem. Akurang titangdan ko apagbiag tayo. Iso nga rod nga agpasadak, ita bakit? Barang makatsamba akmat Dakkel sa amin hindi, napasadam, pare Jobert. Manulang pare Lucio. Ay nawaw, ket no ado ti pasahero nga intulod mo itay. Unangam. Ngam, libre ti plete da. Unay kan pare Jobert. Kaputan na pintas in libre mutan. Awanin ang pare. Malugi ka. Sapay nangina ti krudo. Sana kasta pare. Mabainak lang hagsingir. Kan mangawat iti pamasahe no napintas. Iso nga ilibre klatan No senior citizen, singirem. Agkudkud ka pa'y amang tin iti discount pare. Wana, ay supay kumaapang krudo day dya pare. Isumet lagayap anak ko na ni Mari Pauline. Amano lang ti mayaw awat mo kinkwana. Libre magamit ti pamasahe iti balasa nga gluglugan king ka. Ha? Tangiwat mo pare. Ang mga nod na makangag, nakababain mo. Maditikas ta pare. Agpasada ka. Tapno adda ti usarin ti pamilyam. San atapno ilibrim iti ura asino latitan. Nagpasada ka pa lang garot. No ilibrim at lang. Ay na pare. Agbambanog ka para lang itawan. Pasensya kan Marinida. Oh, apay Mari Pauline. Awang matyam mo kabasol mo kanya. Ay, saan ko pa yung mabayadan ti utang biita, Mare? Ay nawaw. Apay ngay Mari. Nakitak mo ta nagpasada nila kay mo idikalman. Day tangarod ko't, Mare. Pasada a pasada. Gastos a gastos iti krudo ang awam mo ti mayaw awat na. Pinagkrudo namanan ti pamasahe a naurnong idikalman, Mare. Anya? Ay ni okay lang kin ka, Mare. I-advance ko pa'y laang to'y tangdan ko. Ay, saanin Mari. Bayadam to no adda mapasadaan nila kay mo. Usarin nyo pa'y laang titangdan mo. Sigurado ka, Mare. Ay, uwan Mari. Narigat mat no alaag ti kakaysuna a kwartam. Awan tukit di ti igatang yo iti kanan nyo. Ay, nahagyaman ako na, Mare. Hagyaman na, tamaawatan na. Jobert, agpudno ka man kanyak. Kasangsangpet ko lang. Kung naputot man, di ulong kanyak, Pauline bakit? Wana, tapasada ka apasada. Ngam awan mo't mapasadaam. Diyan ka mo, no agpaspasada ka nga ta. Wano adda, ti sabali, papanam. Ay
Ay nawaw, sa dino kumangay ti daddo maapapanak. Anya tamok nga Awantar aramida kadakas Apay nga rod akurang tiyaw awat mo akwarta kanyak. Wano? Adda sa bali nga igasgastusam. Ha? Awan bakit? Ura sa lutsudom ni Pare Lucio. Ha! Maamwak laeng nga adda ti babae mo. Agsagana ka, Jobert! Awang nga ron. Apay dagulit ka bakit? Pudno ti ibagbagak. Rab-rab, nagap, apa kayo kanila kay mo, Pauline anak ko. Kasano? Kat pasada a pasada. Ngam awan mo ti maitod na akwarta nanang. Ay na, no sanak lang ang nagagat, ang makitangdan, talaga asaan tayon ang makaraman iti naimas ang masida. Sipod nagsubli iti panagpasada na, kastamot ten nanang. Amangan no awan laang ti pasahiros na anak ko. Diyaka mo, no adda ti sabali nga igasgastusan na. Weno, saan nga agpaspasada ti gagara na? No kasta arumrumwar. Ay nawaw, pagpanunutan mo iti dakas nila kay mo. Isumot lang ti makagapo. No apay nga agdwa-dwa akken kwa na. Agul umbud samot tenday ta a Jobert kanyak nanang. Ay, sikakit dimot anak ko. Agimbestiga ka pa, tapno makasigurado ka. Mapanak iti ayan da Pare Lucio. Isu ti kanayon akadwan nila kay ko. Ha? Ang mga no adda ti ammo na dayjay nanang. Sa dino ti papa na, Mari Pauline? Iti man ayan ni Pare Lucio, Marinida. Agimbistiga akman. Di, kasla NBI kantaw, Mare. Ay nawan, mare. Agsasarunumot ten nga awan mayawat ni Jobert akwarta kanyak. No adaman, manulaang mo. Hindi ka mo, no agpaspasada. Wano adakit di mo ti sabali at papanan na. Wano, ada nga ti babae nga igasgastusan na, mare. Wano saan? Amang no iliblibre na ti pasahi dagiti pasaheros na, Mare. Ha? Amom ni Joel nga asawa ti kabsat ko, Mare. Kastamot lang ti aramid dayjay. Basta napintas ti pasaheros, saan nan asingiran iti pamasahe. Ay, nawaw! Isu akanayon ti pagapapanda nga agasawa, Mare. Isu ano agdwa-dwa kay ti asawam, ang mga no adamot ten aramidan na akalukwan, Mare. Pare Lucio, saludsudok man. No agpaspasada mo't laeng ni Jobert. Wan mat, Mari Pauline. Agpaspasada. Hapay ka di. No kasta nga raod. Apay manumbo laeng ngay di mayaw awat na mapasadaan na kanyak. Wano? Ada ka di sa bali a babae na, pare? Ada ka di ti amaw, Pare Lucio. Da kayo lang yung tagsarita, Mari. Jakat ti may raman dita. Kasta aya ti kumpare? Kanunungan na ti dakas nga aramid ti gayom na? Ay, kuha, Mari. Ay. Ibagam ti pudno kanyak, Pare Lucio. Ada ka de ti babae ni Jobert? Ay, kuha, Mari. Awan ti babae ni pare. Awan mo't lang ti sabaling ang gasgastusan na. Ay, hindi. Ngam? Nung napintas ti pasahero na. Ilibre na ti pamasahe, Mari. Nung napintas lang no senior citizen, nga ni di na pa'y kahit timang iti discount, Mari. Mabain ka nung aming agsingir. Tinmangawat iti pamasahe nung napintas ti pasaheros na. Ay, nawaw! Amo ko no apay nga awan akan na yung ti mapasadaan day ta at Jobert nanang. Apay ba ti da anak ko? Wana, ta ilibre na ti pamasahe no napintas ti pasahero na. Tama bain ka no nga agsingir ken mangawat iti plete da nanang. Ay nawaw, Ay, jak amo, noon niya ti adda iti kapanunutan day ta tao. Manumot nga tati na ilibre na nanang. Ay, agsaysayang lang iti krudo nanang. anya garudan ti aramidem ita anak ko. Pagsardengam nga agpasada. Saan nanang? Kano ko na mga iliblibre na ti plitay.
Adda tinapanunot ko nga aramidan. Makita man no maaramid na pailaeng ti agilibre. Jobert Lakay, agrobot ka din. Wen Paulin, bakit? Apay ka di? Orion nakbit tagsagay sayak laang. Ay, nawaw. Adda ka di ti papanam, bakit? Basta Orion nak. Agsagay sayak laang ngayon. Agawa ang mga rod. No apay ngamin adi ka pailan nagsagay-say itay Di mo ka din nakita. Busy anang isagana iti pamigat tayo. Agawa ang mga rodan, bakit? Sayang, ti pasairos. Aday ka, nalpasan. Kura. Sa dino ti papanam aya? Kadwaan ka nga agpasada. Anya? Sa anakon ang makipurdiya. Ta, agpasada ta adwa. Siyak ti konduktor mo. Siyak ti agsingir iti plete. Sika ti agmaneho. Nalawag. Makitang Jobert? Mano nga oras talangan nagpasada ng kita ma. Nagdakol tinapasadaan ta. Talaga, swerte ka ti biyag ko. Paulin, bakit? Swerte mo't nga ibagbagam dita. Ti ibagam kit ti. Libre ti pamasahe digiti. Napipintas nga agluglugan ken kano awana. Ay, nawaw. Sana purno day bakit? Itala ang manang nga imado ti pasaheros. Sika lang, gayam ti swerte, bakit? Di ka man agin didiam mo sika. Naibaga ni Parilusyo ti aramid mo. No napintas ka no ti pasaherom, ilibrem ti plete da. Ngam no senior citizen, apaw, agkudkud ka mang ted iti discount da. Ay, saan man? Bakit? No daduma? Mabain ang agsingil. Mabain kang agsingir akong kunamat. Mabain ka. Uray amom nga gungita. Ha, kalukwan day ta, Jobert. Kita ama. Ang mga nuga po iti bain mo nga agsingir. Ken kaililibrem kadagiti babalasa nga di mo maamamaw. Pamilyam tumutla ang timaawanan. Inimet pare, Paulin, tinakita kiti Francis. Iti iman man yung maalugan pare. Iso ka no ti agkonduktor, pare. Anya? Sigang tumangan, pare Lucio. Naibagampay kang kuha natin may papan iti libre a pamasahe. Apay mo't ngagkatawa ka? Mayat tinapanunot ni pare. Saan kayo na malugi? Damat ang tip para singir mo. No apay ngamin nga imbagampay lahanggan bakit ko Ata, makaungat-mat ka na, hindi na pa ni Jabala pare. Nagulbud ka kumaa. Si kakit di mat pare. Pagulbudan lang kailangan mo. Ay, nawaw! Kumusta gay Paulin anak ka? Ada ka di malaang napasadaan yaw? Ada na nang dakon. Ay nawaw. Mayat ano kasta anak ka? Winana, saan ako na makipurdiya? Yan tangay mabain ka no ni Jubert nga agsingir ken mangawat iti bayad dagiti babalasang at pasaheros na. Di siyak laangan ti konduktor nanang. Tapno masingir ko amin dagiti pasahero nang aglugan. Ay wala anak ka. Sayang mat no ilibre laang nila kay mau. Agin babain ka no ngamin day ta at Jubert nanang. No balasang ilibre na laang. Ngam no senior ay naapo, singirin na ka no. Baliktad na talaga ti kapanunutan day ta tao. Ay nawang, apaya nakailad ka pa ilang dita, Jobert Lakay, anyat orasan. Sa dino ti papananta bakit? Sa dino kumapay, agpasada tamanen Aginanatabay bakit? Sayang ti mapasadaan ta kuma. Intun bigat tumarin. Apay, mabain ka kadi, no kasta akad kadwain ka nga agpasada. Saan nakas na bakit? Oh, apay nga rod, adi mo kayat ti agpasada. No bigat tulatan? Di mo kayat ti agpasada. Sapay, naliday ka. Saan ka naliday?
Kita niya kung makagapuman. Uray di mo aklunan. Amuklatan ang naliday ka. Ngamin, saan mo ang mailibre dagiti pasaheros mo ababalasang? Kita ha? Ang mga nudumteng ti panawan, ang mismo a pamilyam ti maawanan, Jobert. Kasla saan ka mata na makipurpur di, Mari Pauline? Kung doktora kung ita marinida. Anya? Kinapudno na. Sumursurutak no kasta nga agpasada nila kay. Siyak ti agsingsingero iti pamasahe. Ngamen, mabain ken diya ka mo. Uto no lakay kun samare. Mabain? Wano, kayat na lang ti agpapansin, Mare. Ay, kasla kastamot laangon amare. Kayat nati agpasikat kadagiti pasaheros na mare. Siyempre, kayat dagiti rupat kwarta pasaheros na, ta, makalibrida. Yan ngam to'y asawak mo't nga uto-uto, agasam ngay, tamabain ki di ka no nga agsingir, mare. Ada talaga dagiti tao kasta, Mare. Saan ang maliklikan? Naimbag ko ta naamwak adagos. Tano saan, ay amangan numanumot ten atin palugi day ta a Jobert, mare. Pare, gumata man iti soft drinks. Anya a soft drinks, pare Jobert. Tay orange. Day ta kadilaang, pare. Wan, tay nakaref atitid mo. Ay, nagpasada kayo kadi ka ni Mari Pauline, pare. Wan, Mare. Nag-aawit kami lang, tambangan kami pay. Ay, kamayat tada kung doktor mo. No kasta ang mabain ka nga agsingir, pare. Ha? Narigat mo't piman ano, ilibrim aka na yun. Gapo itibain mo ako nang, pare. Awan ti mayawid mo. Malugi kayo kan ni Mari Pauline. No saan nga agbayad iti pamasahe, dagiti pasaheros mo. Magtigid din nagitig agatahak, Mare. Di akong kahit apagsaritaan ta, ti maipapan iti dayta abanag. Ni, naliday ka pare Jobert. Kasanuman kami, pare. Kanayan mo na sumuro ni bakit ko. Nukas nga agpasada ak. Ha? Ay, mayat kit diya pare. Tapno sigurado ang masingir amin ti pasahirot mo. Sana ka komportable, pare. Ay nawa, usto lang tara aramida ni Mari Pauline. Narigat nga tati malugyan niya. No sumadutak, saan ako nagpasada, pare? Ha? Pangalaan yung arungeti ka ninyo. Nung saan ka nagpasada ba ni? Diyan ka mo, nanya taramito, pare. Nasla sa anak ang makakuti. No kaduan ni bakit kung agpasada. Nasaysayat lang, nakasta pare. Tapos numaliklikan ti mga ramit iti kalukwan. Kan saan kayo pa amalugi pare? Dubli purpose ko naman. Mabantayan na kapay. Isasan kayo malugi. Diyan ka mo, pare. Intun sumaro pare. Di ka ngamin mga ramit iti kalukwan. San alasayat nga ibagam nga ilibrin iti pasahe. Tamabain ka nga agsingir. Kan mangawat iti bayat. Kalukwan dita pare. Nagpasada ka pa yung langar. Kung kasta. Pagyamana ma. Kasta lang tinaramin na bagat mo. Nung tagduma siguro. Ang mga nakaraman kan pare. Huwag mo di, pare. Gusto ka. Ni, paypayapayan na kan ni bakit mo pare. Napunong sa amin tentlugan nyo. Sige, sige. Agpakadang aron, pare. Tapno makaado kami kan di bakit ko. Ayun na pare. Kita tadi mo ngamin ilibrida kita nga napipintas nga balasa. Singirim ida, ta isupay mat nga igatang iti kaninyo. Di ka agpauto, kin agbabain ka dagiti pasahero ang mahilig iti libre pare. Ay, nawaw! Saan adakas ti mangilibre ngam di mo mat kumakanayunan? Nang runa no ammom abasit laang matimatmat gedam. Amangan no agbalaw kanto laangan tati pamilyam tumatan ti maawanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi.
Sagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.